Oke, kepisanangan tatuong umadatin insanan. Siyaw tu natuangan di kopi tatuong kubay no. Ano si kau umadatin insanan tu tok sapo mutirasam hiti di bay no nga alan sandet ada narulu nila lain datilom mudah mitagak-tagak ko tatuong bay no nga natingkod no pod timpo bay no ay sa penorong-orong ko dahara lumuyod lah kuno koy ledi po nang hinidok kayo pengkuro di tanaw da bay no kay bay no po isa kaguhot ayat mulayan dati mga kitabot kejadian pat no pada mualu ayat kedua no pod ngaman dati paimpunan ayat kapadam turu maidat pasusung suryanan pem artian tatim pengkuro kaindalanon dat ay ralan da susuyan iti ayat iti so ang ayat kapadam turu sayra na pod na kita di Yusuf da inapay tapa daw nga pinapayli dalongan dawanan daw dihirid tuluh di Efraim ipangintangan na po siyo nga adi o sanong ngayon na di siyo ano ilangan datapa daw manda di siyo pondoliho dahirid tuluh di Efraim may dihirid tuluh di Manasih ayat kapada malo kana po siyo kumatapa daw kada agyatian day apa tu itih matigay kapagulo may napayliho iti longan nuwanan isakay da tulo daw nga kana po ditapa daw miyampay da minada ay lan kuy dat isiyo kadaw nga sumili dat isa tinaru nagi asilid iso at kuwasad agayo nga halip ya megalidi inapay tadi daw nga lobi kagayo kuwasa mantad ka isiyo ikaturunan di tadi daw di nga asilih nagi kadaw tinimungan dat bangsa tagayo ayat kaduna hopod may na di siyo iyalo di barakatay dat timpudi kana pa siyo miyampay mamaray tangaran ni tulun Israel no po nga mamarakat dia paingkano kinarahingan mamunsad iya no po nga megali Efraim nagi Manasih iya di na di pinasagulo di siya Efraim mantad ko i Manasih paboras na di siya kumad Israel kumad Yusuf amo namati alaydam apatayo ko nga kinarahingan miyampay da kayo mangigid ako gumuli dahil kayo non di kakihan da kayo dondo iyon na padi nga papataha kumadya nununa pahit pay maha-maha mantad datang pinay no ipanakopakaw lanuluhon ikahaw miyampay dangol panako mantad da tulun longon da tulun Amori iso ako basanan di timpo di nakatalib dit kita dati nga iti kamuyan dat makianu da berkat man barakatay pengkuran na pa'y pinindalan di kakihan niyagal ko i Abraham i Isaac nga insanan na pala nga nakatumboyo ni kadaw montok di Jacob dot popolombo sa barakat antakan na padilo nga Yusuf miyampay dit tanak-tanak daw inapahit ay pakianuan di Jacob sendiri montok tanak-tanak lo sendiri nga
hingga dei na paingaran dela nga asili duo mantad ko duo hopodom duo suku da Israel. Manaha keberkat na penting nga ay kita datid iso o kaubasanan antakan di zaman Alkitab. Ina pahimolohing nga popolombuset berkat kumadi tanganak-tanganak diolo hingga ilobi ketua nepenga abarakatan nagi mamarakat di generasi kotilembus. Jadi miaga lepo dati ina pohit mamarakat nga i molohing dati. Ina pa molohing dati nga ina pa minamarakati di nga i takih dati. Kamu pom magilambus-lambus. Jadi iati ini memarakati tanak dati. Itaki manangaki. Jadi yala nu penting nga har kuasa de memarakat te tulun-tulun dat isi riba diolo. Mantadi di tumbayaan tokod iti no kakuaan dan nakurohit ang tina itulun-tulun antakan dit zaman di Yesus minangigit ti tanak diolo de moy rapo di Yesus sendiri makibarakat. Mantad depodit ay pinindalan diolo di nga isiolo no pohom pinapakita do Yesus sepenga sangulo ni layak kotarima da hormat sangulo nagiit harap kuasa. Mantadet sangulo ni harabarakat kumad insana ni tanak-tanak idi papakita iso o tanda nagi ikobontugon det poy maha-maha teko poy bida-bida. Baino na po nga haro iso at kaubasanan dat kaindalan dati. Ikamoyon dat pentabisan anak. Teka pemberkatan anak. Nunu di mamarakat tabora sa dusun. Diho moti nga ilo na di lo barakatay lo tu boros sa Malayo nga numan padusuno. Man barakatay. Jadi ina pahi kaubasanan takod dendo nga harati kamundet pemberkatan anak teko pentabisan anak. Ilot duo ho borosilo nga asaru takod iwalon hinggo madihet mandati tiguno pemberkatan ko pentabisan. Hinggo gunon dati. Haroi ko boros pentabisan no po nga montokot bangunan ka. I na po dihit, iti na po di tanganak nga ay akan di ka mamaguna dit pentabisan ka. Pemberkatan. Manaha kakalumagan. Jadi pingkur pentabisan anak atau pemberkatan anak. Pentabisan gereja ke pemberkatan gereja. Pingkur walay pemberkatan ke pentabisan. Nga ay lan dati ina pay tamodan ni dihom moy dat ina pay ay katutukon nga barakatan. Manahakagan. Okay. Sekiranya pada adi dat intangan takalot ay duo otaki Ishak nagi Yakub nga ina pay mandelo barakatay nga itanak tay kay manangaki.
Amun na di tampinay-tampinay nga iati kadaw nga iadih na gid ay manta ka po. Eh, manda ti barakay tanak dati tay kay manangaki. Santi ka pamorkatan anak at ano dati dapoy da kaubasan na po na dit man o igitad iswang pamorkatan nga ita taon isriba di apa nakatanod det ay pamorkat paingkuran niagal dati tu nung kalotaw. I2 na hupot taon, 3 na hupot taon, 4 na hupot taon, minamarakat ti tanak ko, o malahing na siyam agaya tanak. Ay, alumis pero tahan na YouTube tatong ay tata kay damon tunong piro taon, ikenda kendalan. Uwo may no, ila pa dit, YouTube nga minturo. Tumbayaan ka. Temen pa dati nga ahay tagang musor ino pa day temen dati nga nga barakatan ato kay mo da sid popoinlan dito diri na po nga poinsan miagal di sakson diri jadi ay si ko yun adi alak mo marakat adi alak manang ay tahan ko nga ay so kalayakan naman ko tubo nga tumbayaan to ko ay Columbus ang kari pawayaan pumakinahingan isiyan ho kayo papatumbayo man di dati pangalano kamu nga ano po pangalan YouTube to ano Saira anod na po dot ay asusuhiti tanak nga ikot dat kante way on the diri dan damay na po na dundiro kasarid siran ang katimbo na sumbayang pasan mo kayo nga imolahing siya kung ano na mined hospital likas nakampap ko piya kulit toko mini pinandigan tigan di saulun iya iya ay karati takito panandigan iya di arati tanak nga isian po nigitan na dati iso olang minsamo mantad iati na pati saya kapuliman yelo karati yelo korong isang sayang main yelo podi nga ila kagayo yelo naubas timan isang sambayang saya tak ada nakagaya toko retan toko piadit mulai hingga isang sambayang nuwasanan toko de retan ngaran miagalo po ho katiminan muratet panangasan nati akan lagi numayo nga ubasan iswang keluarga dahay sekiranya pad nga berakat kay tadu uwa ko na pad aretan nga Tuhan memberkati lebih na di pada 5 tahun boros sisiyo tumadaho de Tuhan ay pinapolong boros di hadapan kun sira orang kanan de kinrahingan na pangarakat dia tuho tatimbubay no may anak sikul tay ka ngirumor-rumor iswang telepon iswang ilak pihat ay boros sa surat
telepon, WhatsApp, ke email, nga ikompokon kodit sinura tadi nga, Tuhan memberkatimu anakku. Piagalan miagala iya iti katumbayaan dati dinumit barakatan kan. Ubahangan dileding asanang iti musit barakatan kan kinarahi. Ruban na dinaralan kapiboras sa taniba hingga ngayon ubay na kam. Oh, moy ako napangutos sa sayra na po karuba ta katulon muha ti siya moy ako utos sa kasang ano. Kasi oh, daruwasang asimbayan ko dagyan ay gisamot ahata. Sira matangkiadam wah kinarahian nimpunan gindalan dumamanaw kawasanan pa dati wah lologotan na kayo sulong sid maan pa kaguro ngay kinara ting kukuroh ng kuot kamayon teko dati mentok nagtangan dati manangati mantok kago sugo to paindalan dalu di nakatalib mentok kot berkat isu nakapasindil ako na di kaburasan dat ay milah tako paamo paindalan nga iyati ng kagayo ng kolohing may to na timpunay mentok kot ang anak dati kabayang kay kadaw nga iso ngiti kaubasanan dati ti bola hingi sayra dan ng kagaya tanganak nga alabat ako na din sumambayang diyan makan nga wah apa ya sumambayang kanu nga main po kayo di pulit mo lahing kumun po nga may sambayang tao nga ayun ba to minsan nga pulit mo lahing ngulok ko ang wakas po mila to po pinalan betan ni tanganak igitan to kabiswang sambayang kaitan dati det kirahingan na nga mantade dati det pinalanan dati kamo tumayan to kadaharan na po anak ano isis ko isang dat sambayang nagi karay isong bayan makiano berkat amu na bayno tatuang iti nagulampat tandahay umay na yahay hupay mo'y ayahay kalihu nga paindalanan kasari dahay kasiwatan damangigit ti tanganak dahay iswang dat sambayang amiyelo ka daw nga pinting ubasan darumapo kasari kumadia akon nako maya dat tulun-tulun tay ka malahing nga maya nagid kaubasanan dielo dat tisom tatong bayno kung sikaw to tamangan may had iswang gat rehat sumbayang yahay muntok kit ay tulun-tulun di nakawaya na kubalingkahangan iti lumuyod may nada kasari anwala kagarason na ginaw pati lambu sa agirot hali piya kawaya da kantakan na tiyati ay landahed iti nga iso kadaw man tadit kabalingkahangan dat pamagunan da nakaduso ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus amen. Yesus bahino ko po siyaw to alumi sa piramutan da YouTube totoo mabay no tatuang napaswab nga haradi hapakyanuan ko te makiano padadi suti iti tatuang nga swab to ay asado at tindalanon oris ako din ako rikot
irikoton dot apo kori katilet ay jam kasiam. So nangin apo kori kat nga i uridi kori kotot kalobi ka jam kasiam muhiri koyono nidi. Jadi muid ato ko pati ngaraw-ngarawom sumuti aku padi ay tatuong suhab nga ay suti at ay kaisisaan dati daw maya dat pelajaran te ka panambarasan pangintangan dati da boras kinarahingan dat asan nang napun do kahantakan kapirba toko dot 4 hari bulan hari Jumaat. Bahin ako po sanang tatuong iyo nakasari di lumison dati onipih da tatuong bahin ako. Ina ko po.